namuhla live la Kangwane selingena elangeni lesithupha solo kumenyetelwe ukuthi live liku partial lockdown lala khona abantu bakhutsatwa ukuthi babe semakhaya kuze ukuthi kutovikeleka ukuthi kwanza kwalesifo noma ke lomkhuhlane lesibhekene nawo silive lomkhuhlane ke lo thelelwana kalula nalogijimako ugijimisa kwemlilo wasendle live ke la Kangwane bekunene solo line bantu labangu9 labatholakala ukuthi banalo leligciwane lesingakusho nje ukuthi lo wekuqala lo watholakala bekunene sowuphilile sowubuyele usekhaya okanye nemndeni wakhe siyaqhubeka ke siba sesimeni vele lesisetulu kugatsa lesimo bekunene njengoba kwamenyetelwa emavikini laphelile lesinyathelo ke lesathathwa bekunene ukuthi sibe ku partial lockdown simcoka kakhulu ikakhulu kuthenini lomkhuhlane unganzi kakhulu bese kuthi bantu abaningi even baba nalomkhuhlane ngoba utabe sewesinza tempilo noma ke litiko laka health i-health system yethu ngeke ikhone kuwethwala lomthwalo uma ngabe kuthiwa sonke sesiyagula siphethwe ngilomkhuhlane at the same time kungako ke kunalo ukuthi asihlale vele emakhaya kuze kuthi hulumende ne-health system ingeke uthwala umthwalo lomkhulu kakhulu singasho ke bekunene ukuthi kulamalanga lasithupha lasengcile solo kuphakanyisiwe lokho ukuthi asihlale emakhaya bekunene sibonga nje ukuthi eMaswati alalele sibonga yona inhlonipho bekunene ekuthenini eMaswati lamaningi vele ahlete emakhaya ngaphandle kwalabo lekumele baye emisebenzini lefanele bekunene sithi asikubonge lokhu sikudumise bekunene ngoba kutaliphilisa live nekulandzela nje yonke lemigomo lethuliwe esivele emaveni ke lalwe nalomkhuhlane cisha abonakala aphumelela bekunene vele aphakamisa loluhlelo nje loluphakamisiwe lolufana nalolu bekunene lwe-lockdown noma i-partial lockdown noma i-full lockdown kodwa nje lomkhuhlane vele kubonakele ukuthi kuleti ndzawo lapha baphumelele khona kuncoba bethula loluhlelo lolu esivele sithi ke bekunene leligciwane lide tinyawa lihambi kodwa bantu labalihambisako uma uhamba nje uya esicukwini la kunebantu abaningi khona uthinzana nebantu kulula ukuthi bese soyabathelela lomkhuhlane nabo bese bayagula kungako ke kwethule lohlelo bekunene lwayo le partial lockdown bekokuthi sihlale emakhaya ngaphandle ke kwekuthi kube ngilabo labaya emabhizinisini lasasemile asebenta noma ke la kuthengwa khona kudla titolo tivuliwe ama supermarkets nemagrosa avuliwe netindzawo temtholampilo netibhedlela tivuliwe bekunene lokunye ke lokungathingakali kumele vele ukuthi singakuhambeli bekunene sihlale khona emakhaya uhulumende wembube nesive sonke sithandza kubonga kakhulu kuyo imbube yemhlaba ngekukhombisa buholi lobusecophelweni lolusetulu kakhulu kukhombisa live ukuthi kulesimo lesiphethe umhlaba wonke siphethene Africa ngendlela lelikhuni nalo live la Kangwane isilo semhlaba sivele sakhombisa buholi ne-direction lenhle ukuthi kumele silwe njani nalomkhuhlane silive sibonge kakhulu sikhuze libayethe bekunene ukuthi imbube yemhlaba ibone kukuhle ukuthi mhla ka 28 namhla ka 29
enyangeni lesiphuma kuyo ya March kube langa lekuzila nekuthandaza sifune ebuso baNkulunkulu bekunene sithi siyabonga ngoba sibonile eMaswati awulandzele lo mthandazo lobo kubonakaliswa bomabona kudze naseredweni bekunene sibonile ukuthi nalabanye bebawulandzela ngetindlela letehlukene labangekho nala eSwatini ngabo YouTube bekunene badumisa ukuthi silo semhlaba sibite umhlaba wonke ukuthi ube semthandazweni kubitwe uNkulunkulu kunxuswe uNkulunkulu kuthandazwe kuthandazela ukuthi live la kaNgwane livikeleke kulomkhuhlane lomubi kangaka bekunene siyakholwa ukuthi njengoba sekuthandaziwe uNkulunkulu sivile sitaqhubeka futhi sisive sithandaze ngekukholwa ngiwe emakhosi emhlaba lavele asikhombise yona indlela ukuthi kumele sibeke uNkulunkulu etulu ngoba nguye lo ngumholi lomuhle sithandeke nekubonga liphini landvunankulu bekunene leliqhubekako nekhola lamabandla lehlukene kune skejane se cabinet lesebenta wona lo msebenzi wa COVID-19 kube ne National Emergency Task Team bese kuba nema regional teams la cherishwa bo regional administrator bese kuba nema sector committees umsebenzi bekunene sibika ukuthi uhamba kahle lawo mabandla lawo asavela yagijima ngalesikhulu sivinini kwenda lo msebenzi bekunene nahulumende wembube uyaqhubeka kubuka indlela ukuthi lesimo singabambeka kanjani kungalimali kakhulu sive ikakhulu emabhizinisini sithandza ke kubika bekunene ukuthi tinyathelo setithethwe nguhulumende setivele ticatha ekuthenini lo msebenzi ungesinzi kakhulu esiveni naku emabhizinisi libhange lelikhulu iCentral Bank seyehlisile insengo yemali ngelizinga la 1% uhulumende sowehlisile imali ya petrol itawuqala kwehla kusasa nekukhuliswa kwagezi lobe kumele kwenteke namuhla kube sekuyemiswa bekunene sekuyawuze kuchubeke ngetinyangeni letimbili letitako nanaba ke labadzinga kubhalisa timoto imithelo nako lokho sekwendluliselwe embili bekunene nakulo hlangothi lwemithelo labo lekumele bakhiphe umthelo nakhona kukhona uhulumende lasakwendile ukuthi bangakhinyabedeki kakhulu siphindze sibonge bekunene ukuthi uhulumende asahlangene nabo bemabhasi sibabita ngokuthi transport sector tinkulumo tihambe kahle kakhulu bekunene bayachubeka nemsebenzi ngaloluhlelo lokuvulelenwe ngalo ukuthi batasithwala njani sive kuya emsebenzini nekuya emadolobheni lapho bawuthenga khona kudla netinto letifanele bekunene sibonga ke kakhulu kubambisana kulolo hlangothi nabo laba baka transport angicizelele ke bekunene ukuthi vele ngaphandle kwalabo lekumele bahambe ngalokudzingekile sive sibhekeke ukuthi sibe semakhaya siyakugcizelela lokho bekunene ukuthi sive sikuhloniphe lokhu njengoba nje sesivele sibona ukuthi bayakuhlonipha ngoba leli gciwane bekunene kumele singalivumeli ukuthi lisincobe simaswati lokunye ke lesigcizelelako ukuthi kuvikeleke kakhulu labadzala nalabo labanetifo letitsite letibange ukuthi emasotsha emtimba abo anciphe kumele bekunene sikunciphise lokho sithandza ke nekubika esiveni ukuthi luhlelo lokuholela bogogo nabomkhulu luhamba kahle kakhulu bekunene siqale kamanzini la khona cishe sesiya ngasemaphethelweni kubogogo nje nabomkhulu abale kubo 17,000 cishe lasebaholile sebale kubo 14,000 bekunene siyabonga kakhulu ukuthi nabo bogogo bakwemukele lokho ngaletinhlelo la besebenzisana khona netinkampani letinzatfu inkampani lenkulu yetemaposi
inkampani yaka MTN neSwatini Mobile ngibo laba basita ekuthini bahambise le mali iye kulabantu labadzala bekunene. Siyethembisa ukuthi itatha ingapheli lenyanga lesiqalile bonke bogogo eSwatini batabe bayitholile imali. Lokho ke bekunene kuyakhombisa ukuthi iphupho lembubo yemhlaba la Vision 2022 silivele li reality bekunene, ngoba uma sibuka lamanye mave sikhanza ukuthi anebulukhuni bekukhipha kuholela bogogo nabomkhulu. Lesinyathelo lesithethwe live la kaNgwane likusho kona ukuthi sesivele sisembili kakhulu bekunene. Lokunye ke lesingakubika ukuthi sesivele siqalile sakha liplani lekubuka tonke tinto lekumele tithengwe ukuthi silwe nalomkhuhlane lomkhulu kangaka. Leli bandla leli ingonyama lebusise ukuthi licokelele timali eveni i-resource mobilization team seyivele icokelele imali lenganga 18 million emalangeni. Sisalwakha ke lihlelo lokubuka cishe live lonke kubuka ukuthi tinto lekumele tithengwe kusita litiko letemphilo lekusita abantu emakhaya. Sisakubuka konke lokhu uhulumende usakuhlanganisa sitakwethula nako esiveni bekunene. Siphindze ke sibike ukuthi uhulumende sovele uqashe bonesi nabodokotela labaningi nalabanye lasebatrainiwe bekunene bodokotela nalabo labasebenta kuto uhlelo lwetemphilo sebatrainiwe ukuthi sidawulwa njani nalesifo bekunene. Siphindze ngekusitwa tinkampani saphindze sakuthola nemathange lamaningi bekunene langu-40 lesesiwavele siwahambisile sikuyowethula etindzaweni letehlukene eveni laseSwatini ukuthi bantu bakhone kuthola emanti lahlobile batokhona kugeza tandla ngaso sonke isikhathi bekunene. Sithi ke sibika lokho ukuthi lesifo vele kufanele ukuthi sisinqobe. Sigcizelela ke bekunene ukuthi vele emakhaya siwagcina hlobile, sihlale sigeza tandla ngaso sonke isikhathi, singaqhawulani bekunene. Siphindze futhi siugcine umkhathi emkhathini wethu mase sisimile wemitha kulomunye nalomunye, singatsanzi kutsinza buso. Lokugeza tandla bekunene kusita ukuthi ngoba lesifo sithathelana ngokuthi sandla sithinze buso, lesifo singena emakhaleni, emehlweni nasemlonyeni. Kungako ke sikhutsata bekunene ukuthi nalabo labativa ungathi baphathwa ngumkhuhlane basheshe basonzele emtholampilo nasetibhedlela batothola lusito, noma ke bashayele inombolo lengu-977 batawukhona kufike basitakale bekunene. Umlayeto lomkhulu lesiwethule esiveni sithi kulamalanga langu-20 labekwa kusukela evikini leliphelile laphela mhla ka-15 April sive asihlale emakhaya kuze ukuthi lomkhuhlane ungeti wanza labahambako ngilabaya emsebentini lefanele bekunene. Uma senda njalo sive sitawuphepha, sitawukhona kunciphisa lobungoti lobuta nalomkhuhlane lomkhulu kangaka bekunene. Siyabonga.